UNC की इकोनॉमिक ब्लॉकेट लोइसलहनबा आमजुना यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह उनदुना तक्सिनख्रे चुराचांदपुर की मोक्ता लेरिबा अतोपा हक्चांग निपाल अदुसु अथुबा मतमदा लौननबगी थाजबा चीफ मिनिस्टर ओइबोबिना फोंदोख्रे मणिपुर की हौजिक ओइबा फिबम येंसिनबा चीफ ऑफ द आर्मी जनरल दलबीर सिंह ngasi इम्फाल दा थुंगलरे कुरुंजरी STV पाव मियंग ताबिरिबसिंगबु तराम नोकचरी हौजिक पाव संथोन पिजरी यूनाइटेड नागा काउंसिल ना हौजिक चथरिबा मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिना लंदम सिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमगना नंगरिबा अवाबसी कोहनबिनबा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुना यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह उनदुना तक्सिनख्रे यूनियन की प्रेसिडेंट वांगखेमचा समझाइना लुचिंगबा टीम असिदा वाइस प्रेसिडेंट असेम भक्ता जनरल सेक्रेटरी जीत निंगोंबा अमसुंग एजुकेटिव संजू बाचस्पति मयुमना ngasi ayuk pung 8 lum taba matamda Akbar Road ta leba Union Home Minister ki yumda haktengnana unatuna hauzik Manipur da oiriba phibam ni matangda kupna wari sake Minister na hauzik phaba economic blockade handok tribra haiba wafam hanglakhi Union Home Minister na Manipur ki hauzik oiriba phibam masigi matangda Chief Minister Okram Ibobiga wari sanare masig matakta Union Home Minister of State Kiren Rijiju su Manipur da thaduna yengsilhalure Maduda Chief Minister na su blockade ki chaitheng Manipur miyam da phanghandanaba lokhat phamthok pathabak sing paikhat kani phongdorakle Center की माइकई दगी सु ब्लॉकेट लोइसना बा पांगबा याबा मतेंग पांगन हाइना यूनियन मिनिस्टर ना मखाता खे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ना इम्फाल चत्रिंगै ब्लॉकेट लोइसना हनबगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर दा ऑफिशियल लोइबा चिठी अमा इदुना लौखत फमथोक पथबक लौखत नबा खंगन खबने ब्लॉकेट असि लोइसना नबा सेंटर ना यूएनसी गा वारी सानरे अथुबा मतमदा ब्लॉकेट असे हंदोक्तुना मियाम गी अवाब कोहनबा थबक पाइखत कनि हाइना थाजब पिरखे आमजू की टीम अदुना यूनियन मिनिस्टर दा मतम सांगना चथरकलिबा ब्लॉकेट असना नोंगमदा चंगदबा यात्रबा पोलम सिंगी ममल अतिया पकना वांगले थाव अमति गैस के थेंगनरिबा अवाबा सिंग मरिक चुमना थमके मसिक मथक्ता मणिपुर की मीडिया हाउस सिंगी खबर नंबदा तंगाई फदना चंगदबा यात्रबा चे मुक अमदे अतई पोलम सिंग फंगदबा की अवाबा मायोकनरे पाउमी सिंग पाउलोब चटनबकी पेट्रोल लीटर दा लुपा 150 दगिना चनी यांखई फाउबदा लैदुना हानरे हाइबा वाफम थमकी दिल्ली दा लैरिबा आमजू की टीम असना यूएनसी की लुचिंगबा खरगसु वारी सानदुना ब्लॉकेट असे अथुबा मतमदा लोइसिनबिनबा तक्सिनखि हाइरे यूनियन की टीम असना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू डोनर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र गस उनदुना वारी सानगनी हाइरे MDS समदि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगी लुपा लाख यांखई निथोई चंगना साबा मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल अमा अमसुंग स्पेशल डेवलपमेंट फंडगी लुपा करोड़ अनिका लाख निपालोम चंगना साबा लमदिंग वाटर सप्लाई स्कीम ngarang चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना संगाख्रे थौरमदुदा MLA केरनजीत MLA ओलंधोनी अमदि MLA पी ब्रजेंसु सरग्याखी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना MG NRA GS की चादा हुंबुद्रा चिंगी लमदा थादरे हक्शल महिमसिंग अमदि अतई चौखथरांगी थबक थोरमदसु चिंग अमसुंग तम चप मानब मित्यंग येंगली अमगा नुंगशी चानब पुरक्तुना चौखत लमदम अमा ओहेनबा अकोई खुदिमंगना होनमिनसी जुराचांदपुर की लाइबक थिबा थौदोक्ता लैखिद्रबा मियोय मापल की मनुंगदा अमा इमुंग मनुंगा वारी सानदुना असि भगचांग लौख्रे लेमहौरिबा निपाल अदुसु अथुबा मतमदा यानब पुरक्लगनि हाइबगे थाजबा लैरे हाइखि प्रजासिंगी कन्वीनियंट की प्रजासिंगी खुदोंसाबा चप मानना खुदोंसाबा फंगमिननबा तौबनी अदुना मसिदैदा अयेत पीबीगनु मसिदैदा बन ब्लॉकेट तौना तांसु कानरोय बन ब्लॉकेट तौबा हाइबसे आइनसु यादबा धर्मनसु यादबा ईश्वरनसु यारोयदोबा मसि तौबिगनु ना ngasi India की चीफ ऑफ द आर्मी जनरल दलबीर सिंह इम्फाल दा थुंगलरे मांगने इम्फाल दा लाक्लिबसी हौजिक UNC न चथरिबा मतम कतबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट ना मणिपुर दा ओहेलकलिबा तंगदु लैता दबा फिबम अमदे हंदक मणिपुर पुलिस पर्सनल अहुम हाटखिबा कया अमना सोअनखिबा अमदे सखंगदबा सिंगना ओवर पावर तौरका खुलाई लौखिबा कया सिगी मतंगदा येंगसिनबनी हाइरे
मणिपुर की फिवम येंगलगा सिक्योरिटी की मिफम पांगथोक्तुना खनगनी हाइरे ngarang Union Minister of State Home Kiren Rijiju laklamlaba matungda ngasi Chief of the Army General Dalbir Singh amuk Manipur da khangudana lakibasi akhanana Manipur ki hauzik oiriba security ki phibam asi yengshinduna Manipur da santi hanjil halakna bathabak paikhatnaba Bharat Sarkar na tharakba oiramba yabage thajabalai haina source amana khangalakri Mayang Impal Kendra ki MLA Shu oiriba Education Minister Dr. K.S. Ratan Kumar na lisingani taretagi lisingani taragataret phawbagi jahi tarasida mahakna Kendra asida paikat kiba chawkhat thorangi thabak thorum singi oiba lairik amangasi Babuparada laiba mahaki quarter da phongkre Mayang Impal Block Congress Committee Mayang Impal Mahila Congress Committee amade Mayang Impal Youth Congress Committee na sinduna pangtu ki thorum maduda Impal Block Congress Committee ki President Ras Mohan District Block Congress Committee Imphal West 2 amade State Level Mahila Congress Committee ki thaupuba singsu sargyaki Minister Ratan Kumar na mahakna kendra sida paikhat ki thabak sing miyam da khanganbaga loinana makha tanasu thabak kaya paikhatuna Mayang Imphal kendra bo model kendra ama ohingani haiki Christian lining chatpa singi khwaidagi chawba kumai oiriba Christmas na lakpada All Manipur United Clubs Organization amukona Imphal manung dalaiba church sing da chatuna achamba khudol pot tambaga loinana yatpa paujal pikre amuko gi khongchat atuda President PS Devan Vice President Modhu amade General Secretary Sanjoy Shu sargyaki ngasi khudol pot pikhiba church sing adugi manung da MBC Center Church Jingmairong Mount Baptist Church Julaland Tangkul Baptist Church Julaland Kuki Christian Church Julaland KVC Center Church New Numberland amade Evangelical Baptist Convention Church Tribal Colony yauki khongchat aduga mari lenana amuko gi President PS Devana Manipur economic blockade amadi counter economic blockade chathabadagi miyamna khamthingna wabaga loinana kumai asi chapchana mapung phadabagum tawri ngasi amuko na pangthokliba thabak asi Christian lining chatpa phurupcha singda solidarity utpani kumai asina lakpada lamdam asida khundariba phurupcha sing marakta Thajanadaba yengthina bako anduna nungshi chanaba ingtapa kunai ama purakpo oresanu haiki Manipur da aikogi tangdu leita daba yamna awaba phibam amada aikogi mahousadagi leiminaраklaba aikogi singi tamgi da leiriba aikoi pumnamakse ngasi awaba amana aikogi ithakta kupsandana leire amamba kaya amana aikoi sibu isilinau oibagi marida yamna nungnangba phibam amada leirakpasida ngasi aikoi ahing sidaisida Christmas horagani ngasi aikogi church ki leibiriba ahlaman singda oja singda aikogi candle asisu yauhan biraganda mipung khudimakta shanti nungai yaifaba tangdu leitaba punsi ama oiba aikoi pumnamakta ishwarda pinabibdo madugidamakta aikoina candle si thamjabani pijabani MBC Center Church ke Reverend Onishimana amuko na lamdam asida santi purakna bamade nuksi chanana leminana bachangsilakriba khongjang asi taramna wai Christmas kumaina lakpada lamdam asida khundaminari basing marakta hena nuksi chanaba tangdu leitaba amade chokot palamdam ama purakpo oiresanu haiki sigum laba matamda akhoi sumhai nungsi chanana amaga akhoi thajanabagi wakhal leiminare hairaga akhoi lamdam amagi mioi singni singtam khaide akhoi nusi chanana akhoi leiminare hairaga akhoi gi lamdam asibu chawkhat hanba ingthatap thabalai hanba haibasi akhoi mayam gi pandam oihansi haibasi akhoi Manipur Baptist Convention gi tarapta gi su akhoina harauba phongdok chabaga loina wafam amani sikhoi thamjaningbani Christmas kumaina lakpada Manipur gi Governor Dr. Nalkma Hebdullah na ya proposal pirakli kumayasi pangthokpa loinana aikhoi khudimakna Prabhu Jishu na takpiramba pungning wakhal amasung afaba lambi atuda chatnana bkhonarasi machin manau oina nungsi chanana leiminabagi mahaki value adu aikhoi khudimakna innasi hari Manipur ki Chief Minister Okram Ibobina Manipur Miyam Marwaina Christian Ichin Inausinda Christmas ki ya proposal pirakli Numidasina lakpada violence ki lambi organization khudimak na thadokuna imung khudimak Christmas ki kumai nungai na pangthokpa ngamna ba appeal tawri Christmas na state asida tangdu leitaba nungsi chanaba wata padaba oirasan hari
Deputy Chief Minister Gaikang Amnasu Christmas Kumaigi Harau Tayamba Pungduk Pagalunana, lining a sipujet with a miamda Yafa Pausel Pirakli. Kumay Silapaga Iroinana, lining Lysol, Proof Kanglup Kayana Kundamina Velamdam Asida, Hana Suna Yaldaba, Chokotpa, Ingna Chikna Nuksi Chanana, Chahonga Honga Panbalamdam Ama Purapoyasun Hari. Christmas Kumaina Lapada Speaker T.S. Lokeshore, Deputy Speaker Preso Simre, MLA Bishwajit, CPI Manipur State Council Amadi, Manipur State Minority Commission Member Reverend Mutum Ranjitna Yasapausil Pirakli. MPCC President Tian Hawkins Nasu Christmas Kumaina Lapada Harakte Amba Pungu Pagaloina Yasapausil Pirakli. Kumayasin Ekoi Kudima Nungshi Chanana, Matil Manau Oina, Laiminaba Amade, Jakot Palamdam Amapurapo Erestanu Hari. Kairau Kendrick MLA Thamarjit Karamnasu Christmas na Lakpada, Puru Kanglup Kaidaba, Nungsi Chanana Laiminaba, Tangdu Laitaba Manipur Ama Oirisanu Hari. Lok Sabha के MP Dr. T. Mainanasu Christmas की proposal Pirakli. Hill Area Committee की Chairman Dr. Chaltolian Amonasu Manipur Miamda Christmas की proposal Pirakli. Kumayasina Nungshinaba Tangdu Laitaba Nungaya Oirisanu Hari. MLA Nemcha Kivganasu Kangpokpi ki Miam the Christmas ki proposal Pikre. Nauna district Panglapagi Naibaga Loinana Anobuchahi Gisu ye proposal Piri. BJP Manipur Pradesh Janata Dal United Manipur State Unit Nasu Christmas ki ye proposal Pikri. IGR South Major General Birendra Singh Nasu Manipur Miam da Christmas ki ye proposal Pikri. Christmas na Lapada Manipur ki Ichil Nau Pumnamaki Mafamda Ing Tapa Tangdu Laitana Nungsi Chanana Laiminab Oiresanu Haina RPF na ye proposal Pirakli. Lok Asigi Assistant Secretary Publicity Bankim ki Cherol Amana Jesus Christ Bupungda Thagonana Jumlo Nava Singa Nungsi Chanana Laibagi Mahota Aikoi ki Iramdam Asidadi Khatnaduna Leire. Thaudawa Christian Lining ki Mayoktani Haina RPF na Lawi. RPF asi lining Kudimapo Igai Kumnaba Masung lining ki Pajaba Paktakbu Lumna Lojaba Yawalupni Yawalup Asinadi Katnaribasi Tamoy Shokna Nungaitaba Pawi Lamdamasla Puna Kundaminazuna Leminaraklaba Jil Inausing India ki Tausil Namaram Oduna Ekoi Masel ki Nungshinaba Mangan Gumsi Ekoi Masel Nungshina Panminasi Hari UNC na Chathariba Economic Blockade Asing Mayokta Miamgi Oiba Khana Nainaba Mifam Ama Yangway Ningtho Community Hall the Pangthokiba Loinana Miamgi Kumchit Ama Bisnupur the Chatkre. Apun Banupilo Bisnupur na Sindra Pangthokiba Thoramazuda Bisnupur Amasung Masigi Akoi Badaleba Tongan Bapurke and Sargyaki Mifam Aduda Amu Kamai Chothe Women's Society Secretary Aji Chothe Shingai Chairman Gaitin Chung Chiru Union ki President Areng Jatak Kadagi Secretary Organization and Bimola, Anul Bisnupur District President Sumati Oinam, Women's Society Thanil Kulgi President Kamai Achung, Nungshai Chirugi Chairman Thangpung, Goodwill Mission ki Convener Ningtauza Lanta, M. Kilgi Sakhi, CCS Kegi Jitendra Ningombasu Salyaki. Miamgi Mifam Loreba Matung DC Office Power Kongchet Amatjatuna Point, Ahum Java Memorandum Amasu DC the Pishan K. UNC की ब्लॉकेट नंबर मोइदना बिष्णुपुर द चथरिबा काउंटर ब्लॉकेट हंदोक पखाइना सुवारिब लौके चथरिबा ब्लॉकेट असि मणिपुर गवर्नमेंट अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट ना अथुबा मतमदा हंदोक हनगदबनी गुडविल मिशन के एडवाइजर अमुकामैना मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट हाइबसि मालेम की मफम अतैदा सिजनब लैत्रे हंदक UNC ना चथरिबा ब्लॉकेट असि कॉन्स्टिट्यूशन ना यादब थवंगी मसना लमदम असि की प्रूफ सिंगी मरक्ता नुशिनदबा मचाक अमो हेले मरमदुना Blockade asi atuba matamda handok piro haiki. Convener Ningthoza Lanchana Goodwill Mission na irang asi ki solution ama purak na basin bani. Rajniti romda pushin bagi mota warusin ama purak na bakhona si. Haujite government ki makai dagi su positive over response lakpa haure haiki. Mina puwa thangpa ngamoida ba condition thambiganu yamna tarukanda wari dong ta sanabiu. Wari sanabaga loina na economic blockade se matam supagi oina uta handok piro. Masih ware adugi mahuda democratic oiba mawong amana mayam se punduna chapiyu Imphal East District ki mafam sinda thungna hayengdagi numit khuding ki ayuk pung mari dagi numidang pung mapal fawa curfew komthok lagani hiram sigamari lainana Imphal East DC Ningthosam Geoffrey na order mathokrai Amaromda Imphal West District ki oinanga sinumidang pung mapal dagi hayeng ayuk pung mari phawba district asigi mafam sinda thungna curfew laigani hari
हौजिक पाउगी मरथना तेम बेमतन लोगिनेसी North East India Development Party NEIDP Iramdam Manipur da punna khundaminariba Yelomi Singhi Thawai Mirel Singtana semjaba party ni isagi mamal yamnaba vote adu NEIDP gi pinabidun tungi phirep adu chapchaba tanja adu lobiu NEIDP na mamal yamlaba miyamgi matam ikai khumnaba uchari ningsingba thoktraba matamdagi laklaba ekhogi puwari bu lam tattaba puwari ama semlasi World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, coronary angioplasty requirement and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Temple of Learning School na chahi tara mapung pharakpagi harau tayamba phongdorapga iroinana mahiroi singda kurul khara tamjari pre-nursery nursery KG gi mingzal sel logjaroi class 1 dagi 8 amadi 11 gi mingzal sel tangkhai thak logjagani class 9 10 amadi 12 kina chada kuntra mingzal sel tajagani khudon saba sing asi ataknaba set khara khakidi khana wem lekai kanchipuda leiba Temple of Learning School counter dagi free da form phangdigani changi labor solakpadagi pujuk taba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidaba amatta ngayaba upaidi Jolip syrup amasung Jolip capsule ru changni sinabiyo Live Coaching Center, Ghari Makhalaikai Airport Road, Imphal. Admission open for 4 months complete foundation course, classes 6, 7, 8, 9 and 10. Class commencing from 26 December 2016. Mathematics, 4 months complete course, Saranjit from 22nd December 2016. Separate boarding for boys and girls. Band service also available. Break matungda amukan na taram nokchari makataba pauda Metemek hayan bagi batang da pangthukadaba numitara nichupna chathagadaba free coaching center ma kumbi kendra ki manung chanba kumbi government high school da MLAS biran hangdokre Milal Lamangdong Pana amade Directorate of Language Planning and Implementation Government of Manipur anina punna sinduna pangthokiba thauramadu da Milal gi luching pural TS Babuchan Bisnupur District Jila Parishad ki Upadhyakshya Ebrojan Milal Lamangdong Pana gi luching pural Y Romila Chanu amade Kumbika Men High School Headmaster A Binoy Singna Sarwyaki S Biran Haikibada Ahalaman Ipai Pusing Tambiram Labalol Ase Naside Nepal Suba Schedule the Chale Lol Asi Chokana Bakonabada Mipung Kudimaki Taudang Chawi Haiki Milal Giluching Pural TS Babuchana Lamdamasida Ladiba Mipung Kudimako Mite Mek Hena Bagi Pandam da Coaching Camp Ase Pangtopani Haiki Sakangdaba Singna Tamenglong District Employment Exchange ki Office Ngarang Numidang Mai Tharam le Haide Mai Chakpa Duda Employment Exchange ki Marwe Bache Chang Sing Tumna Chakre Haide St. Joseph's School Students Van Service Union ki Makada Van Service Toramba Ahal Oiraba Uripo Krishnam Lekai Degi Kangabam Iboyamada Union ki Makai Degi Sel ki Mating Pikre Union ki President RK Ajit Amadi General Secretary Elangbam Inaucha Yauna Union ki Mioy Shingna Sarwyaki General Secretary Inauchana Fongdo Kibada Chahi Yakai Manga Dagina Humpu Pavu ki Manungdaleba Band Service Taubangamdraba Union ki member Oiramba Singda Makatana Sel Gitengbang Pibagi Tabaksu Chataki Gani Haki Ngarang Sangai Protol Eba Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Office Complex ta Khamduna Thamba Maruti Car Amagi Makada Hand grenade Thamjilamba Thongbu Yaninga Fongdok Tunangasi Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Office Complex Manung the Wakat Mifam Chathakre Staff Kayana Sarvi Abdullah Chathakiba Wakat Mifam Aduga Mari Lenana Consumer Affairs Food and Public Distribution Employees Union ki Secretary G. Jishwangam Rangmaina Ashigumba Aki Akang Piba Thongasi Matunda Amuhana Tawiganu Kanana Karigidamak Bom Adu Thamlam Libano Haiba Atuba Matamda Kanganbiu Fongdoki Karigumba Hiram Khara Lairagasu Mado openly Laga talk to you peacefully Karino Nungaitaba Karino Mado Hungdong Nare Haraga peacefully Asumana settle to view Hivasi I appeal to Zaningi Iboyamabu NCP Manipur State Unity President Wayne Hapre BJP Amasung Congress Yautana Ate Political Party Singi Mifam Ama
थासिगी कुनगतरे पांथोक्तुना अचेतपा फिरेप अमा लौरगनी लाउथोख्रे ngasi manipur press club da pangthokpa paugi mifam amada nauna president oiraba iboyamana party sigi hanagi president na mahaki khudong chaba khara phangnanaba atopa party da yaukibani masida party gi oiba bhap tanada bakarish leite hauzik leiriba phibam asigi tangdu leita daba phibam asida rajniti gi khudong chaba lawba yaroi haike BJP amasung Congress na miyam gi kholau ta daba sigmayukta all political parties singi mifam ama December kungatare ta panthok na basem sabani masida miyam gi ihul khangna chap chaba warep lawgani haiki Central government gi oriba subject na state khudimo phau na chatlibni masigi communication chip man connectivity sipiri adu state amda kai mo incident ma thoba kanda masi central government ni nasi state government gi haibna train du mai chaul ba kanda masigi responsibility si moi lawba ngamaroi do haiba question ji hangingai ore Electricity Department na matam kuina work charge amadi master roll da thabak tawraklaba karmachari singbu regular tahanbiyo haina dabi tawtuna ngarangdagi hona department asigi campus manungda kuthang chara henbagi khongjang changsiliba singi marakta phibam sokpa yaure khongjang changsiliba mioi ahum adudi G Shanti Devi S Rasi Devi amade K Vijayanti Devi ni makoi manungda S Rasi Devi gi phibam soksile hari makoi gi phibam asi Dr Kangbu amana laktuna su yengsilamkhre khongjang asig mari lenana Manipur Electricity Employees Union ke General Secretary Yumnam Rana Pratap na phongdorpada employees sing na taliba demand asi maram chaba demand ni makoi gi demand sing asibu pibinaba matam gi oina sarkar amade department ke makok thongba official sing da haijaduna lakpani adubu tabiraktabadagi sidriba phawba chara henbaki khongjang asi changslapani haiki ihalambada memorandum kaya ama mari lenabo authority concerned honorable chief minister da koi pibe ya pire ni madunga muktar ko da koi dharna matam sana 2016 jima through the years ma koi maramakta break leraga maramakta idata na koi awa wakachi tabi na na koi yamna democratic mong da koi changsan mani daga hauji tamal lakta na rang tang kulungdoi tha chain fe song lising ni ta tuk sidagi koi indefinite hunger strike sa thajar pani adu koi khongjangji until and unless koi demand ji phangji bo de koi dum changsan gan ngarang CRPF na escort tawraga pot laurunaba Imphal thadokhiba gari sing ngarang numidang pung 12 rom taba adwaida Jiribam da thungkhre amaromda Jiribam da nahan makai panduna lerakhiba pot puba gari chatruk marbu rahumdoi Imphal da kaidongai thokani haiba hoju phawba khangba ngamdre hauji oil tank jamagatara LPG nipu atai pot puba gari sing jiri da escort ngaiduna leiribani Thajabaya pa paugi matungina gari singasi hayeng natraga hangchit thorak labayai hari handak khurai da thokiba thodok adu matau karam na thokibanu haiba Manipur government na thigatuna responsibility fix tawgadabani haina Union of Social Upliftment khurai na dabi tawri khurai lamlong kaithel da leba union ka office ta pangthokpa paugi mifam amada organization asiki wangang loi e okendrana UNC na chathariba economic blockade na maram oiraga thoaningdaba thodok sing thokliba asigi daita UNC Manipur government amadi center na pugadabani leibak ki oiba sensitive oiba matamda kanagumba mioi natraga lup amatana miyam gi ayaba yaudana lana chakhigadaba wafam amata lauthopiganu leibak ki interest sokpa khongjang singda khurai maikai gi miyam na sogaloi jinga masung tamda leiriba sing unaduna amana amaga gi marakta pau phawdok naduna apunbagi saktam sagatnabagi changsilakpa khongjang khudingmakta saruk yagani haiki Gypsy amada lakwa security personnel kharana aikoi full proof orabani chalasi haina laurmaga mayam du puraga sakhibdagi khangogdana thoningdaba thodo aduda ngasagi khurai gi miyamdi ngasagi khunsing do thadoga sakhibi yaroi aikoina makoi bungakpi sengedubani habigi damangta adugumloba tawjaram liba meeting tawjaram liba miyam adura onsilaga mobgam tear gas amasung blank fairna singba kya tawsilakpadagi mayamna sawba hengakiduna mayamgi puningda economic blockade ki aikoigi yamna sangba setheng amaka phangduna leiringe gi talaga duda adugumloba mokoigi ahenba adugumba wakhan yawdoba thongsingaduna khuraigi miyambu sawon khibdagi khangogduna thoningdaba laibak thiba thododu thokibani Maramaduna aikoina ngasisu Manipur government da aikoina demand tori madudi thokriba thododogi langla langjin akupa moron puthokuna madugi responsibility fix tawgadamni amasung maraleba miyosing phaduna serak pigadam
अमरमदा यूनियन की मेंबर W मुनिंद्रना खुराई उखरुल अमदे पांगई लंबीदा मतम कक्तना कर्फ्यू थमजिनबना मियामदा खुदोंग चाहंद्रे अथुबा मतमदा कर्फ्यू सी हंदोपियो हाइकी खुराई मरगैदा इनडिफिनिट कर्फ्यू होइना नुमित मंगानी थंबदु इकोनॉमी ब्लॉकेट की करी है ना खेनब लेगे मधु इनह्यूमन ओय हाइदना कोइनदी खंजरिबनी अदुगुम मतमदुदा मणिपुर की सिविल सोसाइटी की लेरिबा इचिनिनाव मैरा पाइबी मणिपुर की लेरिबा ख्वाई खुदिमंगना करिगुम वहाय मतंग फोंदोक पिरक्तबगी मरम करिगिनो सिंदना अपुनबा ओइना संजनमिनसी हाइबो वाफमदा यामना ममांग थाना हाइबीबा कोइना थेंगनजै थबक ओइना पांथोरकपदना मधुगुम्बा लमलोंग अमदि खुराईगी सराउंडिंग द तारकप मिकुपतदना अकोई मयांगी अपुनबगी पोतो मदाजुदा प्रैक्टिकल ओइगिदबदु मसिना पराम ओरकांदा मणिपुर की तंगदु लेताबा पुंसी मरेन अमा लांगनब होनबदा अदुगुम्बा अकोइदा निमित मरीनिसी इनडिफिनिट सिदा मिनिट अमबो कोमथोकिदबनी मदुना मरम ओरकाना चाना थंगनब लैसलक्तबदगी हुइबो अकोइगी थोंगानगी मपानदा थादोरकनो हाइदना लेरिबा सिक्योरिटी सिंगदुना अदुगी मवोंगदा सेक्शनना अखोई निमित मंगानी खांगीबनी अदुबो अखोई वादे मणिपुर की इशूदा अदुम तौरपनी तंगाई फदब गवर्नमेंट की प्रिकॉशनरी मेजर ओरमगनी अदुना अखोई वादे खुराई लमलोंग बाजार दगी यांगम पोपी अमसुंग पांगई फाउबा कर्फ्यू मतम कक्तना थमलंबदु ngasi ayuk pung 3 dagi 6 ताब फाउबा कोमथोखि कर्फ्यू कोमथोकलिंगैदा मियामना तंगाई फदब पोलमसिंग लेनदुना महौसागी पुंसिदा हमजिलकपगुम उखि UNC na changsiliba economic blockade khudakta lawthu haiduna iroi semba meira paibi apun balupna iroi semba mayai lekai da wakat mifam chathakrai loki president M Ibem Shina hauzik chathari ba blockade asna mipung khudingmak khamthingna wahale maram asna khudakta gi khongpham asi handokpham thu ihaiki All Assam Manipuri Students Union Karbi Along District Committee amadi Hozai District Committee na Manipur National Council Hozai gi masagat khushamnaduna blockade na maram oiduna Assam ki Bokajal area da panduna leriba gari ki miyosinda jana thanga polam sing mating pangkre karigumba UNC na kauriba blockade asi handokrabadi lupsing asina charcha ba thabak lokhat nana ba waret lawrgani hari tangdu leita ba ama purakna bagi pandamda community leaders singi workshop ama hianglam awanglekai community hall da pangthokre United NGO Missions Manipur gi makhada Okogi NGO Group Partner Singh Amasung Elangbam Tondonbi Memorial Charitable Trust na punna sing ki batharum aduda Integrated Rural Development Agency ki President MD Islamuddin Okho Trust ki Executive Director Thonauzam Ngauba United NGO Missions Thawal District ki Convener MD Rajauddin Su Saryaki Korirol Sandok Loop Wangjing na sinduna laikidraba ai ba S Nandakishore ki ahumlak subaning sing thoram Wangjing SK laikai de pangthokrai thoramadu da MLA Paunam Brojan Loop ki President T Babulal Su Saryaki thorongi sarkama oina nupa nupi kabi kunga mathoina sarkyaduna saireng saidina ba masu pangthoki imung manunggi maikai dagi ahal oiraba singda ningthamgi khudol oina kambal yenthoki BJP amadi atai party da leiram labam nioi kaya Indian National Congress da yaurokpada kumbi kendra ki MLA S Birana haraute amba phongdokrai kumbi kendra ki manung chanba hauktak tamphak khunau da pangthokpa kumbi block Congress committee na sinba thorum aduda Bisnupur district Jila Parishad ki upadhyaksha Amom Brojen yauna nioi kaya na sargyakhi Lamjingba Artists Association ki music director oiramba laikhidraba jingam kamagi mafamda association asna ikai khunabut kre laikhidraba ki pokna from Langthabal Khopum Chingthakta Manipur State Sumang Lila Council na sindra pangthokiba thoram aduda sangnairaba artist sing council ki thau puba singna laikhidraba ki photo da laishu katunai kai khunaki council ki lifetime secretary S Hemantana laikhidraba na saipanduna saklamba isai singna Jing tam ani ki nungsi mari sagat pa orasanu haiki contribution bibiram laba punamuk sing ase ma ase lei khidabada Manipur State Sumangla Council na magi atwa santi oina bagi tamak imung usda ma popira mi ba halaman sing da koina regard pi oina maga matam sa na loina duna la kharwa isen pi magi loina bi ase encouragement pi oina nangna mahap tat kharbasu magi lehori magi masa sing se nangna mi oina semo mapagi kungul lihalo tongan tongan mapa na pamjar ma thabak kya du tohonduna
नुसीनब अमा पोरक्तुना तसी नुंगायबि मरांग कायना पाकुनबगी थौना हापन लानिबने कोइ म्याम लाई हौजिक निपाल सुबा मणिपुर राइफल्स बटालियन के लेफ्टिनेंट कमांडेंट ओइना थौपुरिबा मोयरांगथेम राजेन कक्सिंग मये लेकाइदगी मियोय असिदा साहित्य अकादमी अवार्ड लिसिंग अनि तारग तरुक पिरकले हारि महाक हानसु अकोइजम चाउतोन राजकुमारी मुक्तासना मणिपुरी साहित्य मना लिसिंग अनि तारग निथोय अमदे येंद्रेमबम सुरलता पुरस्कार मना लिसिंग अनि तारग मरि फंख्रे हारि UNC चथरिबा ब्लॉकेट असी अथुबा मतमदा लोइसिननबा थौरांग पाइखतलो हाइना तक्सिनबा मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असमना इंडिया की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मदी यूनियन होम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पीदुना तक्सिनगदौरे ngasi silchar da phangkiba front ki mifam amana warep asilokibani miyoibagi hak khongaunaba thong asig mayokta National Human Rights Commission da su wakalagani amaromda front asigi anauba mapung phaba miyoi kunga mathoina saba committee amasu semkhre Seram Herajitpu President Panjobam Lokennatpu Secretary General oina khankhre mifam aduna mathang chahi January kunga tarukta ki kunga mapan phawba silchada awang North East ke ahanba Manipuri Mahasingi Convention amasu pangthoknaba warep lokre hoji pawu markhana tembe amamo lominasi BSNL broadband 1 Mbps na kwaidagi pikpa speed oiraba yamna hongba amasung transparency billing laiba tha amada subnatagi ₹249 na unlimited data sizinaba yaraba BSNL broadband service sizinabiyu BSNL broadband beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Millennium School Sagolban Salam Laikai welcomes you all to a world of education where children are taught with love and affection in a playaway teaching system with latest technology. Learn, love and liberate. Come and join Millennium School, a paradise for children. Hey, sweet dreams, hey, hey, hey. Sweet dreams in every way, full of love, joy and more, and love, 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 love. Hey, hey. Sweet dreams, loungewear for the family. Pain relief ointment, khwang naba, tok sikpa, tang sikpa, khung nabagi singbada sinaba yarba, lipsap putna puthok saba auza. Breaking matungda buka taram nokcheri makhataba pawda housing Manipur da thokliba wathok sing center da paliba BJP government amadi state da paliba Congress government anina loishna na khona bagmauta amana amada maral thangjinaduna leiri haina CPI Manipur State Council ki Deputy Secretary L Sotin Kumar na pawmi sing da phongdorakle airport bhavan da pangthokliba pawgi mifam atuda Sotin Kumar na thokliba wathok ase Manipur miyam gi akatba wafam lakpadagi hausika center government na thabak lokhalakle asiguma wathok ase achauba state ta thokpo oramlabade center na khudak ta khut thingjinduna waroisin puraklam lagane center da paliba India government na thamoi sengna problem asi loisnan baki mawong mayek sengdre राजनीति दा यामना नौरिबा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम पाइरिबा मियोय अमाबो वारोइसिन पुरकना थारकलिबा असि महत्ता होम मिनिस्टर मसामक लागना वाथोक असि कुपना यंगसिनगदबनी सेंटर की बीजेपी ना मणिपुर दा सानरिबा रोल सिंग खंगनरकपदगी मखोय मसामकी एमएलए फावबा पार्टी थादोकपा यावरे अमरोमदा मणिपुर सरकार ना नौना डिस्ट्रिक्ट सेमलिबसे राजनीति की खुदोंचाब लौबरा नत्रगा थमोय सेंगना तौखिबा थबकला हाइबा चमम नै हाइखि Wing Bistaki Asing Manunda, Kendra Home Minister, wherever Sri Rajnath Masamak, Labakanda, Manipur, Oiba Kudum Tiba, Piasing a set, Kudak the one of one again, Highway Unatinabada, Adumba State Home Minister, Mataraga, Adumba, Yamataya in a Wafunka Yamatamakanda, Adumba, Sanjal Eva, Logi Pirep, Adu Tanam Wafunka Sing, Mashe, Japchana. We can blockade the set, Masik Productor, and don't do any Habisiki, Taja Wali, and Daita Leva, Adubaraz not Masamana,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯩ बीजेपी मोइरांग मंडल सिंधुना लाकदौरिबा मिखलदा मोइरांग केंद्र की बीजेपी की मेरे पोइननबा सेम सारिबा पी शरदचंद्रबु मिखल असिदा माई पाहननबगी थौरम अमा क्वाक्ता म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 3 दा पांथोखरे मिफम अदुना क्वाक्ता ग्राम पंचायत लैबा मौरुबी कुंठागा निपालना सौगतनबा वारेप लौखि थौरम अदुदा वार्ड नंबर 3 की काउंसिलर आजी सलाम अमसों मंडल की मरुबा मियोसिंगसु सरुयाखि नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन मणिपुर की गाड़ी सिंह नागालैंड फाउदुना चंगलकपदा अथिंग थमलंबदु ngasiदगी हंदोकले हाइरि मणिपुर दा लाइरिक लाइसु हैरबा थबक सुफम लैतदुना कांगाउनदुना लैरिबा कयासी कोकननबा थौसिल अमा मणिपुर सरकार ना पाइखतपा मतम ओइरे हाइना CPI ML लिबरेशन मणिपुर स्टेट कमिटी की सेक्रेटरी एस समुंगौना ngasi सगोलबन तेरा थिंबाई जमलेकाई दलेबा पार्टी की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनाबदा फोंदोखरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थासी की कुनगनिथोई द पांथोकिबा रिटन टेस्ट की फॉल लाउथोकले खंगतलबा कैंडिडेट सिंगे भाइवा बोसे दिसंबर कुनगतरता पांथोकलगनि हारि साइटू गंफाचोल गे SDO तोमिंदन हाउकिपना मनुंग मतम चातना लेखिदबदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगपोकपिना अवाब फोंदोखरे DC कांगपोकपी टी रंजित नचियर लौदुना पांथोकिबा अवाब फोंबगी मिफमना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना लेखिद्रबगी मफमदा इकाई खुनबुतखि मपुंग ओइना हयेंदगी हौगदौरिबा क्रिसमस कुमई ngasiदगी क्रिस्टियन लाइनिंग चटपसिंगना खुंदारिबा तमेंगलोंग चुराचांदपुर उखुल अमसुंग सेनापतिदा कुमई असिगी हराव नुंगाइबा थोरमसिंग पांगथोकपा हौख्रे नहासिंगना कैरोल इसे सक्तुना प्रभु जीशु पोकदबा पुंफम ngainakre चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट मियामना कुमई असिगिदमक चुराचांदपुर टाउन की कैथलसिंगदा चिगना चाइना ngamdana पोचैसिंग लैनखि हौजिक सानबगी पावमुक लौबिरसि ngasi sanabagi pauda Lions Club Nambol na Sintuna Vidyalaya number 2 Imphal Langjingda class 7 tamliba Mairoi Nambol Maibamdagi Haubijam William Amade coach T Raju Harauktiam Opagi Thorum Ama Pangthokre Thormatu the Lions Club Nambol ki President Dr. KH Iboyaima Vice President Dr. T Gambhira Masung T Rajmanishu Saryaki नेपाल दहंदा पांथोकिबा ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप सब जूनियर बॉयज की केजी कुंथागनिथोई मखागी कांगलुप्ता विलियम ना गोल्ड मेडल लौरखिबनी जिरीदा चथैबा कुंगतरुक सुबा केसी मलिक मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानकिबा मैचता YSC ना RYC बु गोल मंगा अहुमदा थोइख्रे हयेंग RCL अमदे TYC सानगनी शिलोंग पांथोकदौरिबा संतोष ट्रॉफी लिसिंग अनि तरागतरुक एनी जॉन गी सरुक यागदौबा मणिपुर टीम की गोल कीपिंग कोच ओइना H जॉय कुमार अमसुंग फिजियोथेरापिस्ट ओइना KSH करण अम्फाना हाप्रे राजकुमारी सनातोंबी देवी विद्यालय जिरिबाम की दिसंबर कुनगमाथोइद की चथरखिबा चही की स्पोर्ट्स मीट ngasiloisinkhre स्पोर्ट्स मीट असिदा मको मथंग तारबा सिंग मना मथुम सिंग यंथोख्रे हौजिक सानबगी मखाताबा पाउ बोया निथौजमदगे मुक्लोकुसि ngasi सानबगी मखाताबा पाउदा क्रिकेट मणिपुर अमदी बिहार टीम की अनिसुबा 2020 क्रिकेट मैच मणिपुर माई पाक्तुना सथरिबा बाइलेटरल सीरीज मणिपुर लौख्रे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लुवांग संगमुगी लुवांग पोपर क्रिकेट स्टेडियम दा था सिगी तांग 15 दगी सथरिबा मणिपुर अमदी बिहार टीम की वन डे मैच मंगा 2020 मैच अनि की बाइलेटरल सीरीज ngasi लोइसनख्रे सीरीज असिगी अनिसुबा 2020 क्रिकेट मैच ता मणिपुर बिहार बु विकेट मंगा दा माइथिबु बिदुना सीरीज असि लौखिबनी बिहार ना टॉस ngamduna ahanba बैटिंग तौबदा ओवर कुंदा विकेट मंगा तुरगा रन 43 लौखि मसिगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तोखिबा मणिपुर ना ओवर 13 गा बॉल अमदा विकेट मंगा खक तुरगा अपीबा टारगेट अदु यौदुना मैच असि माइ पाखिबनी ngasi सानखिबा मैच असिदा मणिपुर टीम की केनेडी ना विकेट अनि अमदी बॉल 19 रन कुन लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे हयेंग स्टेडियम असिदा मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की टीम अमदी मीडिया 11 गा सानगनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल
Nahakpam Apabi Memorial 3rd Division League Tournament ki final da CSC Sanung amadi IYSO Yaripok Ningthongnaiga thengnaragani. Imphal East District Football Association Sinduna Thambanu Sports Complex Poiro Khongjin Kainada Team Tara Tarukna Group Mari Thokna Khaidokuna Chathariba Nahakpam Apabi Memorial 3rd Division League Tournament ki ngasi Khomal Lampang Artificial Turf Ground sanakiba ahanba semi final match da CSC Sanungna NIDSO Kaibibu goal ahum sinoda maithiba biduna final sangkhibani. CSC Sanungi maipapugi goal singadu Lalboy Thanglen Mang Gaulen Kipjena match ki ani suba tarahomdoi suba madi 15 suba minute chanduna match asi maipaki. Tournament asigi ani suba semi final match ki sanakibada IYDO Yaripok Ningthongnaina Saipo Kaibi Haikak Mapalbu goal manga amada maithiba biduna final sangkhre. IYDO Yaripok Ningthongnai mai papugi goal singadu Sarparasna match ki 19 suba madi humpu suba minute goal ani Dedakna match ki 15 suba madi yankhai mapal suba minute goal ani atopa goal aduna Surajna match ki yankhai suba minute chanduna match asi mai pakhibani. Maiti oraba Saipo Kaibi Haikak Mapalgi amatangaraba goal adu CIS Bikenna match ki apiba matamgi ahapa minute amada sankhibani. Match asida Saipo Kaibi Haikak Mapalgi sanaroi Arjunda center referee na unsporting behavior kidamak yellow card utki. Sathariba tournament asi tha segi tang 16 loiselagani. Amaromda association asina sinduna ground asida Ngangkham Boboy Memorial 2nd Division League Tournament ki ngasi sanakiba match da SWC Khongmanna PYPC Pungdong Bambu goal ani amada maithiba pikre. SWC Khongman gi mai papugi goal adu Shankar amadi Ronaldo na match ki 3 suba amadi 13 suba minute sankhibani. PYPC Pungdong Bamgi amatangaraba goal adu Aruratna match ki 19 suba minute sankhi. Match asida SWC Khongman gi Bimesta center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utkhi. Sathariba tournament asigi aroiba league round match thasigi tang 16 ASYC Andro amadi BSU Kairauga sanaragani. Rabi Chandra Memorial Football M. Rabi Chandra Trust Kiangwei na sinduna Kiangwei Mayai Lekai ki Kiangwei Ideal High School ground da team 15 na group mari thokna khaidokuna ngasidagi Nepal Suba State 11 M. Rabi Chandra Memorial Opal Football Tournament hokre. Haudopagi thoramda tournament asigi donor PWD gi Chief Engineer M. Lokendro Family amadi Kairau Kendra gi MLA Thamajit Karam gi loinabi Sandhiarani Kiangwei Gram Panchayat ki Pradhan K. Supas Singh amadi Kairang Mangting Jilla Parishad Member MD Salamna Thoram Mapusing Oiki. Tournament asigi ngasi ahubo numit ki sanakiba match da KMLDO Kiangwei Muslim na Zenin Solution Kaisampatpu goal ahum sinoda maitiba pikre. KMLDO Kiangwei Muslim gi mai papugi goal singadu Saita Sen na match ki 13 suba madi apiba matamgi ahapa minute anida goal ani sankhi. Atopa goal aduna Riga na match ki 13 suba minute chanduna match asi mai pakhibani. Hayang nungtil pung amatabada Mama FC Sagolbal amadi Pamuba FC Hairoka ahanba match waina sanagani. Ani suba match nungtil pung ani makai tabada DFC Awang Kunaw amadi LFC Kiangweiga sanagani. Tagachiri boyay. Hozilo slakpada ngasinong yoy ba ay ngasagi paw mo pijari. Ngasigi oikiba ay asagi pawda ICAR Lamphel Patagi Pangba Pauki Matung Ina Ngasigi Kwaidagi Sakiba degree Celsius Kunmari Dasmik Ani Kwaidagi Ingba degree Celsius Taramatoi Dasmik Ani Nungsitte Yauba Ising Manilgisang Ayukta Sada Marputara Humdoi Nungtilda Sada Yankai Nitoi Oiki Ngasigi nong sukide. Aroy badamarog pao amona UNC ke academic corporate loishna ba amjuna Union Home Minister Rajnath Singh unaduna taksim khay. Rajanpur ki moktala ibato pak chang nipala dusu atubo matandal launa na bagi thajaba Chief Minister Oibo bina phongdo khay. Amade Manipur ki hauju wariba phibam yengshina ba Chief of the Army General Dalbir Singh ngati Imphal da thunglare. Ngati ISTV na pijaba paw matang talungjare miyeng tabiri basingbo amukana sunjani.
अवाब फोंदोकजबा थांगमैबन केंद्र डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तागतो की मेंबर ओइबिरंबा श्री हवाईबम साई किशोर सिंहाना थांगमैबन लौरुंगपुरे लेकाई अमसुंग श्री मैष्णा मणिचंद्र सिंहा थांगमैबन हिजम लेकाई द लैबा नुंसीजरबा मेंबर अनीना हौखिबा डिसेंबर की तांग तराग मरी सगोल से नुमित अमसुंग हौखिबा डिसेंबर की तांग तराग हुंदो युमसकसे नुमित्ता लैखिद्रबा मेंबर अनी की मफमद इकाई खुमनबा उट्पा अमसुंग अवाब फोंदोकपगी थोरम अमा तागतोगी चिफ पैट्रोन ऑनरेबल एमएलए श्री कुमुक्सम जोय किशन सिंहाना सभापति ओबिदुना तागतोगी ऑफिस तागतोगी मेंबर सिंग लोइना पांगथोखी मसीदा तागतोगी मेंबर सिंग मिनिट अनि तुमिन लेखतुना अवाब फोंदोक लोइना लैखिद्रबगी थवाइनि ईश्वर की मफमद इंग सिकना लैरुनबगी दमक्ता खुरुमजकी अमदी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरी फोंदोक चरिबा के दलिन कुमार सिंहा जनरल सेक्रेटरी थांगमैबन केंद्र डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तागतो मतम पुनमसे फुटो की मतम नहीं Lychee, 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 here goes brown lychee. Here goes brown lychee, delicious, sweet and tangy, tasty brown lychee, fresh and cool and lychee, it's brown lychee, tasty brown lychee. Brown lychee makes you refreshed and cool.